قلبي عليك، مش منك خايف أنا، والله أنا خوفي عليك، خايف عن قلبي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله. Tolong berkahkan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan pada Ramadan dosa hamba dimaafkan. Akhir zaman sudah dekat, banyak manusia maksiat, terus kerja lupa sholat, terlena tak mau tobat. Ibadah hanya tuh konten, harta banyak ditontonkan, orang miskin jadi korban, dibuai dalam hayalan. Allahumma aslih lana af'alana wa ahwalana wa